Rahul Gandhi ne lakpira me appreciate war ba tawrba matam da lakpo do ai thakle ama kari hangbiram ke awana tarba relief ta leiriba du unaraga kapminaraga emotion tawrma jakre huji ba illegal migrant na ikoisi demographic imbalance wa helese yadaba mi leiriba manipur adu ngasi sarkar na kari lokhalu budagi tawro inoise khangminnaradi sigi issue si yam laina loini Honorable Senior Member Opposition ki nahabi ki ba sari khogi hojik leiba Manipur ki issue sigi kitang sang na sum sathari sigi khwaidagi maroi ba de issue se bhap tamina da issue se khoi bhap tamina da kari noise masi bhap tawa numit di loi fani bhap tamina da rai Honorable Member Megana haiba do santi lai haraga horen ne ka thoye do santi lai ga na phong haiba yab jante uji Santi la ena ina media dam biro de ba yete la woi de ka nom thon na be to taw bu su masi su yauri ba kanano khang da taw hun na ba hon na ba lei dai aduna santi la ga sai na ngai ngang ga su si ma tung le ngang ga to min na hon na ga dam ai no ai sa Guwahati chalaga to min na ai Guwahati chalaga na asonge khoi honorable MLA sang khara unai tongan khang da na ba hon na ba ni moi su khangan bi noen The civil society organization sin now sing do khara su nei mo ju kangan bi no in photo kap han de adu ai na ai record oina mai tar ga ina ama ka tang di kap madu go de ta wa to bi ro go ji thit to bi na ai khoi phan na de ai khoi sincere oina de ai khoi issue khang na de khang na bu su hona de sai honorable senior member na hai ki bi Illegal migrant la hai sibu ai Assam Rifle da hangi Assam Rifle ge officer na akoi kun cha ga ngai haibi ki ko yong kaya house ka mai dong na kamai na mislead to ge jing bio miam se Manipur miam do de Assam Rifle da kun cha ga ngai illegal migrant le te haibi ne haini do som the satellite mapping uttana village hangat masing uttana sahi pidana Mafam pidana, district pidana, ullabado. Hujibado illegal migrant na ikoisi demographic imbalance wa helese yadaba mi leiri ba Manipur. That is the reason why sigi issue si thang da bane. Issue si samana na khangminnara ba. Yeah. Honorable Rahul Gandhi ne lakpira me do appreciate war ba tawrba matam da lakpo do ai thakle ama kari hangbiram ke awana tarba relief ta leiriba du unaraga kapminnaraga emotion tawrma jakre leader social leader kharsu unaraga civil society me unaraga natraga government gi mapung oiba officer sing unaraga kari no issue sibo Manipur gi issue si what actually kamai tholpona sibo tamai to uno kari no hangbiram brene emotion si da ha kappe ha laure lan si bo khoi thon bro lan si kana na kamai tor khino si mayam loi khangbi ram tro high court gi order ma khak schedule tribe maitei si schedule tribe chanba chandaba gi matang da order ma tholok pa gi madu gi rally du adu gi against satpada rally ni harga rally du gi khudong cha balorga micham praja khundra landara kibani ha basi mayam khangbi ram na tron landara iba kangku du hangado iba question du so iba victim da hangagi wakum phangaro